ngithena labo phela safa i-operation safa uqindezela Kingazi bazanti kuzokhululwa mina kahle kahle umuntu ocindezelekile yini ngithi ukukhululwa bazalwane lafika ivangeli bazalwane ivangeli lifika kumnandi bazalwane mlinda uMamu Mngomezulu lifika ivangeli bazalwane kumnandi manifika ivangeli bazalwane uJesu efuna ukungithobisa efuna ukungilungisa alungise mina sikhohlakala somuntu wesifazane atatamela indoda uJesu avela aqeda umsebenzi endodeni avela uqeda umsebenzi uJesu endodeni indoda iphelelwe umsebenzi umyeni wambazane wayehola kathathu ngenyanga wayefika hola isalary yakhe afika hola ama-allowances ama-weekend wayeumphathi aphinde afike ahole imali yokuyovisitha ukuthi uyile nje wayelunguza ejele abhala ama-hour Ongahlala wena ungateteni awusuganga wena Ongahlala wena ungateteni awungeke uhlala ungateteni yonke into ivuma ingane ngihambisa ngemoto kwadokotela kuno private doctor wengane ingane ngifike ngibeke udokotela ihlola ibuka ibone ngithatha ingane ngibuye ngene emotweni ngiyohlala endlini ngumedem ubaba uzophinda silande ngemoto aphinda sithatha sibeke mina ngoba ngiphethe ingane Ho bazalwane hey kuyadlula akugcina la kuyadlula bazalwane bazalwane uma ngabe ngifikwa isikhathi sokukhulelwa ngangihamba ama-obstetrician odokotela abahloliwe bazalwane ngangahamba amanesi asekliniki bazalwane angihamba odokotela abahloliwe angizange ngiye ekliniki ukuyobamba ulayini nabantu abazocukuza umyeni wami waye-right i-medical aid yayivuma akukhona konke bazalwane akukubuningi waphela umsebenzi mina ngisho umsebenzi wakahulumeni uphelele imanager waphela umsebenzi saxoshwa endlini kahulumeni esasihlala kuye eNkompowe kwathiwa njengamanje libe ningasekho within 24 hours sathi siphuma kwakukhona umuntu omemnyango ozocela ikhiyi impahla zami bazwane ngangihambe ngiyixoshelwa abantu endleleni ebusuku sesiphrikelele lapho siyofihla khona ikhanda nabantwana nayo yonke into nemthwadlana yethu lapho sesiyocasha khona ngoba indoda isiphelele umsebenzi wavala uNkulunkulu wawuvala langilandwe khona bazalwane langilandwe khona angithi bazalwane mangabe indoda ikuphethe kahle usibona inesidingo sokuthandaza uzothandazelana awusiboni nesidingo sokuzila ukudla ngizokuzilelana ukudla ngoba ngiyafona nje ntambama babu bosiphathela ipork ngizongihalela ini namhlanje ngihalela ipork uma ngabe ngihalela ilembu babu bosiphathela ilembu ngizongihalela ilembu uthandaza nini wavala umpompi hey hamba uvala umpompi uvala umpompi ingane ifunda ema-private funde ezikoleni zabelungu isimo sihamba kahle ingane ifunde ezikoleni zabelungu isho icrash eyikuyo sisema-crash abelungu uvala umpompi kuleso sikhathi esinjengaleso angithi imali iseningayibhenkeki phela shonini nithi yabhenkeki ngoba usuke ungacabanga ukuthi umpompi uzovaleka masishane suku sathi nje ayithi savulekile kusangakho kwacaca abazalwane ukuthi manje sekufanele icaca ukuthi kumiseka kanjani endabeni yezingane lapho engafunda khona uNkulunkulu ngafunda amandla asegameni likaJesu waseNazaretha wehla inhlakelele bazalwane kwabizwa inkonzo yomama yayisempangeni
Kwakunenkonzo yomama yayisempangeni bazalwane. Uyayafakaze ngayo umama athi kungesikhathi lapho indoda yakhe ngene kamereni izomdubula. Kanti bazalwane kwakuzolandwa mina. Ngifika nayo indoda bazalwane sisenkonzweni yomama ngiphantshile sengisizwa osisi bami bathi ngisale sengize enkonzweni yomama lebe nginyiphela. Ehlile emaqhoksini. Yesa bazalwane enkonzweni yomama. Ngathi uma ngabe ngifika bazalwane, ngafika nje bazalwane indaba iqondene nami nje ngqo. Ngafika nje indaba iqondene nami nje ngqo. Ngiyanhlonipha bazalwane basengwelezana umkhuleke na ukhuleka mhla kulandwa mina. Ngafika bazalwane indaba iqondene nami ngqo. Kuthiwa ake ngikuyeke ukutetema, kuthiwa hamba uyobuhlikihla iphuphusi lendoda. Awungasho ngathi ayike. Yabona ke lokhu ke nje okushoyo la angihlangene impela nakho ke lokhu. Ukuyohlikihla iphuphusi lendoda, indoda ishiya umsebenzi ngamabomu, indoda ingihlekanisa nabantu ingehlisa kwilevel engikuyona, mina sengihambe ngihlala endlini engangihlala kuyo bazalwane kwangekho ngisho ugesi ngangikhanyiselwa ilight yasestradini. Phakathi endlini ngangendlela amakhalibhodi ukhaphethwa kwami. Mina ngisho umuntu obedla ama-cornflakes nama-yogurt. Kodwa endlini yakhe uma ngabe ngizondlala amakhalibhodi ngangithinta ithamanzi kanje ngenzela intuli. Ingane zami angithi zikhule, angithi yabona zihlala endlini kahulumeni ukhona yonke into. Sithi ma wenzani idust, ngithi ngenzela khona ukuthi nganivukele. Ngithela amanzi bese ngendlala amakhalibhodi bese behamba pheko amakhalibhodi babuye bawabhale mabebuye esikoleni sebebhorekile ngingakabuyi bawabhalela amakhalibhodi ngafica sebhalwa amakhanda abantu esebhalwe yonke into. Kwaya ngokuya ngathola amandla ngalanda ukhaphethe oplastikanyana labo plastic ngafaka oplastikanyana ngithi mina ilight angithi ugesi kuyingibale enkulu uchuma ugesi ngikhanyiselwa istrati. uJesu wangimisela nje ilight yasestradini yabheka kanje nasekamereni lami ukuthi ikwazi ukuthi ikhanye kuleli kamera sasilisebenzisa ngangikhanyisa lona alicimi ke lona imini nobusuku ilight la kuphasalwane lasestradini sekulandwe mina uma ngabe bazwane ngifike enkonzweni nasengwelezana anga ningalali bazalwane ningalokothi ningangilokothi Ningakulokothi nje kube kuthiwa nithi nizolala ngahamba izweni ngaka uzolala sazolala ungasathandi kwathiwa hamba ohlikihla iphuphusi lendoda ngathi ngeke ngilihlikihle mina lendoda iyona eshiya umsebenzi yangehlisa kwilevel yangidegrade yangihambisa phansi ngaba into engelutho kwasho ukuthi bazalwane ngihlatshiwe kwasho ukuthi ngihlatshiwe bazalwane ngihlatshiwe angikwazi kwenza lutho ngihlatshiwe ngiyeza ukuthi ngihlatshiwe noma sesihamba sesibuyele emuva ngiyeza ukuthi ngihlatshiwe kwadingeka ukuthi ngiyolungisa yazi bazalwane sengilungisile indoda yabuyela emsebenzini Kodwa uJesu wayesengilungisile. Mase ngidlule izimene ezazinzima. Mase ngidlule izimene bazalwane ngithi mangicabanga ngithi konje Jesu la ngadlula kanjani. Konje lapha Jesu kwenzeka kanjani? Ubani wakhokha isikole fees seingane? Ubani wakhokhela isikole fees seingane? Kwenzeka kanjani la Jesu? Lapha Jesu kwenzeka kanjani? Uthe uJesu mayiseyiqedile iprocess ngami sengi right. Sengizwa nami ukuthi hayi ni right. Mina bazalwane ngangijoyinela umbutho. Ngithi yazi nje yabona mangifika la embuthweni ngoba seku right manje. Yena nami sizoshaya ublue mashaya ublue ngelinye ilanga yabona labo blue abanje. Nami ngishaya ithupisa me black ishaya ublue. Nobaba afaka isuit yakhe eblack ishaya ublue. Bese sesingena nezingane zethu. Mina ngihambe nomfana ubaba hambe nentombazana. Yabona. Namje angithi phela mina ngumsheshi ngifike abadleli labantu ensindisi 11 nje nami nje ngibona ukuthi 11 hayi ikahle manje sengimangala mangifica ogogo sosobala bebalo TB bebalo shukela bebalo izifo ezingaka zamathambo kathi gogo sosobala usenzali lo gogo ezosibulala ngeTB ngathi lento ebengayifuni ke la ekhaya
Inkosi yami. Linde nje wami wokuqala abazalwane sengifikile nje umlindi wami wokuqala ngafica kuhlanganyelwe endlini encane lapha eplazi elapha emishini bazalwane ngafica ngaba neshwa ngafica kufakaza ugogo uSosobala ezibala zonke izifo zakhe ekade uMDR bazalwane ngithi ngunesi phela mina kade uMDR ngiyamazi osami ngiyamazi uMDR kaTB ngiyamazi uMDR kaTB ukuthi lelo demon alinqeni umuntu uvaliwe amafastela azayajuluka amafastela usebusika kuyathandazwa kuzofakaza ugogo uSosobala uthi ugogo uSosobala bengidla amaphilisi eTB wanele wathi ngiwayekile ngathi ngafa ngifile impela mina la ngifile wafakaza umkhulu uNdlovu ngathi ama default kuleli bandla ngaze ngiwabona umkhulu uNdlovu uyeka amaphilisi ngathi akustroke esizoshaya abantu akustroke esizobulala abantu la omkhulu bakhona abayeke phansi amaphilisi eTB ngathi ngizokhonza kanjani ngizoyikhuluma kanjani le ndaba yokuthi akufanele abantu ba default amaphilisi ngoba kumsebenzi wami ukuthi ngibatshele ukuthi yena i-compliance ibalulekile emaphilisini leli philisi mawuqala ukulidla uyolidla uzufe bese sekuqhamuka nje umkhulu athi yena wayekile amaphilisi eBP hayi angifuni ukuyikhuluma eTB phela manje sengafanele ngilando tracer bakwa TB behla benyuka befuna logogo default ukuthi wena usuyi case esefanti ihujwe ngoba ubulela abantu abaningi ngoba njengoba nje uyifafaza le TB la baningi abantu basekufanele ibandla lonke lithathu liyohlolwa ukuthi alithelelekile yini ngingazi bazalwane ukuthi bahlangene nesihlakalo laba bantu abasesibona bala sebengabasezulwini la kukhona uNkulunkulu ophilayo la izifo ingasangeni khona bazalwane uthe kulelo viki bazalwane wafika bazalwane udada umfowabo kaBaba Mngomezulu umfowabo kaBaba Mngomezulu sediagnosed ukuthi urenal failure usefaka ukhathetha maye sefaka ukhathetha akasakwazi ukuchama ngaphandle kokuthi abe kwikhathetha ngibizwe sisemlindweni ukuthi usefikile usesekhaya uhamba nonkosikazi wakhe unkosikazi wakhe uthi sengehlulekile awubone nawe sisi ukuthi wenze njani useze kumfowabo manje ngivele ngingaze ngazi ukuthi kufanele ukuthi ngimenze njani ikhathetha bazone yayimkhalisa ngalendlela yokuthi akakwazi kuhlala akakwazi kulala bonge njengengane ngenxa yekhathetha ayifakile ngavele ngamthatha sasuka naye Friday ngagijima naye ngeze muntu mangijima naye ngize muntu ngifike ngifonela osisi bami ukuthi nangumfobo kaMngomezulu uhlaselekile uyakhala ikhathetha angazi ukuthi kufanele ukuthi ngenze njani mangifika abazalwane beza nabazalwane abanye ngangakabaza abazalwane abaningi bese nabazalwane abanye bazalwane bafike esibhedlela enguthe OPD mabefika esibhedlela bazalwane ayaphila amandla segameni likaJesu Amen Jesus mabefika bazalwane OPD bafika nangumuntu obhonga njengenkomo angibazi mina abazalwane abakhuleka bengabuzi nokubuza ukuthi siyangena noma singeni la bavela bakhuleka baqonda la ebhonga khona kanti sebezongena etheater la afakwe khona bavela bakhuleka bashona khona etheater bafika yangithi etheater nasa ngene nombani kodwa abazalwane bangena Hayibo bavele bayinya besela yathi baphinde bavuke wesibili bavela uvuleka wathi pheke bafika kumuntu ofaka ikhathetha obhonga ebhedeni bafike bathi negama kaJesu yakholwa yini abantu basegameni likaJesu bathi ngiyakholwa wathi bathi ngiphe ikhathetha Jesus hey bazalwane lapho uJesu ezoqeda khona ukuhlakanipha kwami bathiwa mkhipheni ikhathetha bathi abazalwane kusister kwakukhona usister Gumede naye wayumzalwane wathi usister Gumede ngiyakholwa niyavumelana abazalwane ngiyamvuma uJesu wenu ukuthi uJesu wenu uzowenza umsebenzi mangiyikhipha le ndoda lekhathetha bathi khiphe yakhishwa ikhathetha yathula indoda
yakhishwa ikhathetha yathula indoda kwakhulekwa kwabiza igama kaJesu elinamandla kwavalwa ithiyetha abazali odokotela bangakwazi ukusebenza abazali bevala ithiyetha bekhuleka kubizwa igama likaJesu elinamandla lehla izulu bazalwane laqonde inswelo lapho urena lifeyila lehla izulu lapho urena lifeyila akalaliswanga ngaso leso sikhathi bathi sekuright mthatha ngamthatha engasayifakile ikhathetha ngamthatha ngabuyela naye ekhaya base ungakholwa kwami ngase sengithi hayi ngiphenini ukuze kuthi ebusuku mangabehluleke ngibona ukuthi ngizozama ngenze njani angiphathise-ke unesi athi kodwa mina ngiyakholwa ukukhulekile angeke sabuyela ngithathe bazalwane ngithathe masifike ebusuku sifike silale wayefike nomfana wakhe okuyena omgadayo ebusuku ngoba unkosikazi wakhe wayesebuyele ekhaya umfana wakhe silokhu sideze sivuka-ke ubaba edeze evuke eyolunguza ukuze ukuthi kuhamba kanjani ame emnyango alunguze kungazwakali kubhonga aphinde abuyele emuva Jesus. sibuyinde futhi aphinde abuyela ayolunguza ukuthi kuhamba kanjani athi kusathule kwaze kwasekuseni kwaba uday 1 ngathi hayi sizoqumba isini kuzofanele ukuthi ibuyele ikhathetha ngathi ntambama kwathi bazolo bafanele emsebenzini ngithatha leave mina ngithatha leave ngithathela umfabo omnyeni wami kufanele ukuthi ngithatha leave ngizohlala phansi unkosikazi wakhe umshilo usekhathele usebuyele ekhaya mina sekufanele ngithatha leave ngihlalela ukugada lo muntu ose-admithwe kwami manje sekufanele ukuthi manje ngiphile ngokholwa kokuthi kuthwele ikhathetha ngeke isabuyele into eyangelekelela ukuthi kwayena umuntu okhishwa ikhathetha wakholwa hayi bazalwane waze wafikwa isikhathi sokuyela kuJesu wadishajwa waze wahamba obuyela emzini wakhe emva konyaka engakaza ayiphinda ayifake ikhathetha wayihambele ngayifaki ikhathetha amandla bazalwane egama likaJesu waseNazaretha uma ngabe ngifikile emzini bazalwane ngangifika ngabantu kuthiwe nawe ubani naye usuwafaka ikhathetha kuthiwa lento lesinye kwaMngomezulu ngoba nomkhulu ubefakile ikhathetha unesigubhu sakhe sekhathetha sizophela la sekuthiwa amadoda nafuza umkhulu manje uma sewuJesu esephilise lo sekuthiwa hambani eMangqoko unenyanga ekwazi ukuphilisa abantu bangayifaki hambani niyebuye niyobuza ukuthi usenzo umenze kanjani ukuthi yena angayifaki lento kwasho ukuthi usenzo uyayikhulumela ngaleso sikhathi bazalwane ukuthi usenzo usehambile useyofundela ubufundisi haleluya wanele wasinda wahamba wafundela ubufundisi waba umfundisi waseweseli waphasa izifundo zokufundisa wayoba umfundisi waseweseli wakhonza umfundisi waseweseli elalulelwe uJesu wamkhipha ikhathetha yangaphinde waphinda nekhathetha babethi mabefika basemzini ngithi alikhe ligama alikhe likhapha elanelapha hlangana nemfihlakalo yamandla egama kaJesu waseNazaretha noma lubona uphondolo kwami lulandela lawo mandla engawafika umuntu akhipha ikhathetha umuntu omdala angaphinde ayifake ikhathetha ngoba yilona lokuthi siyamfuna lo Jesu sebebalekela ikhathetha ngoba nansi iyahamba uphondolo lasekhaya kwayilona lokuthi siyamfuna lo Jesu kamakhosi siyamfuna lo Jesu kamakhosi siyamfuna noma ngiye ekhathetheni ngithanda uJesu amen thatha uJesu kamakhosi abazalwane uJesu uyaphila Jesu uyaphila akhona amandla segameni likaJesu yena walapha zonke izifo ukuphila kwethu ebhujisweni asikhelise ngomsa uyaphila uJesu bazalwane elezi Mamu Mhlomo sizodumisa siyezwini kaNkulunkulu Sibongile baba wethu oh Jesus